fa lekgotla la Botswana badminton le tseeletsa kwa godimo go rutuntsha banana mo motshamekong o. Motho dumela amagala nna o ne ra banteng ka lakatšhane mmogo le tshepiso sekolo ena ranola dikgang tse ka puo ya diatla mme a re tsena mo go tsone tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o emeletse go etela kwa lehatsheng la France kwa tla nang teng mo go fitlha kgwedi ya sete bosigo e le mabedi le bobedi mo loetong le tautona o tla nna teng mo go simololweng ga lenaneo la Africa Vaccine Manufacturing Accelerator Program le le tla dirisiwang go thusa ka madi le go tshegetsa go dirwa ga melemo mo Afrika go tsweledisa mosepele wa gagwe tautona Masisi o tla leba kwa lehatsheng la Jeremane kgwedi eno e le 21 go fitlha e le 22 go nonotsha tirisano mmogo ya mahatshe o mabedi. Re sa le fo boeteledipele jwa banka ya Botswana boreletse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le khuduthamaga ya gagwe pego ya ngwaga le ngwaga e supang gore banka e dirile jang. Pego eo gape e ne e rola tshekatsheko ka seemo sa itsholelo ka setlhogo se se reng sa be sa mahama wa meepo mo tlhabololong ya lehatshe la Botswana mo isagong. Boshenjana mookamedi wa banka ya Botswana Re Cornelius de Kopp o tlhalositse ha komiti e laolang merokotso ya kadimo ya madi kgotsa Monetary Policy Committee e fokoditse seelo sa morokotso go tswa mo go 2.4% go ya kwa go 2.15% go rotloetsa kgolo ya itsholelo ya lehatshe leno. Tautona Masisi o ne gape a bula semmuso se hikantswe sa pitse ya naga se e le nngwe ya matshwao a tshireletso mo leding la lehatshe leno la pula. Morago ga go lekodisa tautona le khuduthamaga ya gagwe banka ya Botswana e tla tswelela ka go rolela bana le seabe ka go harologana go simolola ka babegadikgang mo tsatsing leno. Le koko le romilweng go batla megopolo mabapi le mananeo a ditlhabololo mo kgaolong ya gantsi le roletse makhanselara dikeletso tsa merahe tse merahe o batlang go di bona di dirwa ka lenaneo la ditlhabololo la NDP 12 le la DDP 9. Megopolo eo ya akaretsa kago ya tsela e lomaganyang gantsi le nyoqadi mme e rotswe kwa phuthegong ya khansele e hapegileng ka mosupologo. Angela Enosa ka dintlha. Komiti ya ditlhabololo mo kgaolong ya gantsi na re mo dibekeng tse di hitileng ya tsena metse le metsana ya kgaolo go phutha megopolo mo setšhabeng ya gore ke die ditlhabololo tse ba eletsang di ka akarediwa mo lenaneong la ditlhabololo la National Development Plan 12 le la District Development Plan 9. Megopolo go tswa mo banning e mmalwa. Presents construction of tarred roads tsa New Qadi, West Hanahai le East Hanahai. Rabara tsena le relocation and construction of airport mo gantsi, water softening treatment plant mo gantsi, borehole drilling and water reticulation and treatment plant go road lacked, construction of multi-species abattoir, yene represents the 50 species. And then the construction of tarred road gantsi to road lacked and gantsi to Cabo. Le construction of tarred road tsa Bere and Kagai, the junction is a thing. Overetsanyalo on village electrification, upgrade of radio frequencies, ko Kagai Bere, Rulakdele Cabo, upgrade and increase internet connectivity. Mehela ka go ya tsela tsa gagare ga motse ke yone kganya mamang. Ha se kontresa ba se la nteng a 10 km. Wa re tla berna le gravel e tswang ha ya go connecta, which means it's just going to be the same thing. Because that portion e tswang ha 10 km go join us kontere go staba selete ya go tlhoka gore lona e kopelo madi. So ha o ka ya la tlhoko bontsi jwa batho ke ba tswang ka kwano ba yakwa ga ba tswe kwa ba yakwa. So ga re itse gore ho gone re tla be re ya kantse jana go le enjoy yone hela mo matshelong a Batswana ba ba go ga mo go le dipalo tse ya go diwa go yone ke so se se tlhokagala mo Steve ya itse gore dipalo tse ya go tsena segolo ya go bona batho ba ile gore ba go tlhokala go tsena ya bona dipalo tse di go di bothata se le gore tota sa tshwana gore ile ka le diwa thata ya ne ile gore ya ha go di bothata. There is a policy 10 kilometer radius access roads from the town road. How would you the main way? Then if you have a multi-wall or 10 kilometer radius, then the policy allows for people to under a different policy program.
But if it's a main road, let's say from her feedlot, it means it's going to leave east-west and high very far. Now, it will need to be planned for and catered for under a different financial year. So it will mean now we have lost all the opportunity here, the 10-kilometer radius. Go phutha megopolo mo setšhabeng mo go thusa gore se ntsha maikutlo mabapi le tse se eletsang gore se dire mo metseng ya bone ka mananeo a ditlhabololo. Angela Nosa, Botswana Television, gantsi. Wa tropo kgolo Gaborone re Austin Abraham a re khansele eo e dumane le banka ya Access Botswana go tokahatsa ditirelo tsa go phutha makgetho a matlo le go duela ditlamelo tse dingwe tsa khansele. Ra tropo na bua seo kwa semodisong ya phutego ya khansele ya Gaborone ka mosupologo. Solofela Tombale ka dintlha. Mo dingwageng tse di fetileng, khansele ya toropokgolo ya Gaborone e ntse e kgaratlha go phutha dituelo tsa lekgetho la ditirelo go tswa mo banning ba toropo mme ga ba kgone go tshwara seelo se ba se ipeetseng ka jaanong ngogola ba phuthile 16.9% ya 25% a madi a ne ba a batla. Go tsibogela dikgwetlho tseo, khansele e tsere dikgato di le mmalwa go akaretsa go tshwaragana le banka ya Access Bank go ba thusa ka metlhale e e ka nnang motlhofo gore banni ba kgone go duela makgetho. Gaborone City Council has entered into a partnership agreement. Khansele ya toropokgolo ya Gaborone e tsene mo tumalanong ya tirisanommogo la Access Bank Botswana. Tumalano eo e dirilwe ka di 12 tsa Seetebosigo monongwaga. Thulaganyo eno e tla tlhofofatsa tiro ya rona ya go kokoanya makgetho a banni ba a duelang kgotsa di-rate. Re solofela fa ba tla kgona go duela makgetho a bone ba se kgorelediwe ke sepe go se kgathalesege gore ba kwa kae. Banka e tla thusa ka go tlhamela beng ba matlo ka tsela ya go laola dituelo tsa bone. Activations quarterly for collection of property rates. Le fa go ntse jalo, Ratoropo o tlhalosa fa ba santse ba saletse kwa morago go kwadisa maina a botlhe ba ba nnang le matlo ba ba tshwanelang ke go duela madi a ditirelo tsa council. The property valuation exercise which has been awarded to 3 companies. Tiro ya go sekaseka ditlhwatlhwa tsa dikago mo toropong e abetsweng dikhamphane di le tharo ka go latelana Real Assets, Real Reach Joint Venture le More Properties e tsweletse mo Gaborone. Ke maswabi go le itsise gore thulaganyo eno e salatswe kwa morago ntswa e le tiro hela e botlhokwa ka gonne e tla thusa mo go tokafatseng go kokoanya ga madi a rona re le council ya toropokgolo ya Gaborone. Help in improving our revenue collection as Gaborone City Council. Council e ikuetse mo banning ba toropo gore ba dirisana le bona mo maitekong a go kokoanya madi le go letla batho ba ba sekasekang gore ba tshwanetse go duela bokae ba kgone go tsena mo matlong a bone. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tona papadi le madirelo re Mosekgafela a re lephata la gagwe le tsweletse ka go netefatsa ga dithulaganyo tsa papadisano le kgwebo di tokafadiwa go thusa setšhaba go dira letseno le gone go tlhabolola itsholo la lefatshe leno. Rakgafela o ile se jaaka na simolodisa lenaneo la metlhala ya khumo kwa Ramotswa. Lone Sekobo ka dintlha. Mo go netefatseng fa lefatshe leno le fitlhelela ponelopele ya lone ya go nna le itsholelo e e kwa godimo, Tona Kgafela a re lephata la gagwe le dira ka natla go rurifatsa fa bagwebi le babeeletsi ba dira dikgwebo mono gae a supa fa seo se tla thusa go tlhama mebereko le gone go aga ditsholelo. Le leng gore re direla teng re hetla tikologo kgotsa re hetla seemo se ka sone se ka kgontshang gore mebereko e tlhangwe peeletso go tswe mo diatleng tsa beng gae le go tswe mo diatleng tsa batswakwa e bona tlhabo ya letsatsi mo lehatsheng le la Botswanale. Go buiwa ka khumo re rotlhe re letsa gore rapole meamuso ya lehatshele go ra gore le rona re tswa matsogo re dira ka botlalo gore re tle re ungwelwe. Maikaelelo magolo a thulaganyo ya metlhala ya khumo ke go atumetsa ditirelo kwa setšhabeng le go neela bagwebi sebaka sa go abelana megopolo le maele ka tsa kgwebo le papadisano. Re bankanya mabaka a bogwebi gore bagwebi ba kgwe mo mabakeng a siameng go ka tswa bakanya economy kana itsholelo ya lehatshe le go igodisa le go ka gogela gore madiro a temo mo ga rona mo. Mme kana tota kono ke gore a re a lefano o kgone go bona fa wena o le Motswana o ka tsanang teng wa nna le seabe sa go inankolela se o ka se tsayang. Tsotlhe tse di tlhokang di mo ditlhalosong tse o ka di bonang mo ditanteng.
setšhaba se rotloeditswe go dirisa mananeo a puso a tshwana le tšhema-tšhema go godisa dikgwebo tsa bone mme segolo thata ba ikatumetse maphata a a lebaneng go ithuta ka mananeo a a leng teng. Lone Sekobo, VTV News, Ramotswa. Fa le gantse di tswela a lekana la dipalo la Statistics Botswana le saene tumelano le la kwadiso dikgwebo la Companies and Intellectual Property Authority SIPA e tla naya makana o mabedi sebaka sa go bereka mmogo go tla ka dipalo tse di tlhomamisitsweng tse di supang boleng jwa kgwebo mo lehatsheng leno. Fa a bua kwa tirong ya go saena tumelano eo motshwarela mookamedi wa lekana la Statistics Botswana Dr. Lucky Mokgatle a re tirisano eo e tla tlhomamisa gore dipalo mo mererong ya tsa dikgwebo di a dirwa go thusa mo go direng ditsetlana le melawana tse di godisang itsholelo. Tere Makgweng. Tumalano e tla tlhomamisa gore makalana a mabedi a taka dipalo le dikitso tse di netefaditsweng e le nngwe tsela ya go rotloetsa go thamiwa ga ditsetana tse di ka thusang mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno. Its objective is clear: to foster a collaborative relationship aimed at delivering reliable, accurate, maikaelelo a tumalano e ke go netefatsa gore go ntshiwa mekwalo le dipalo tse di tlhokegang mo mererong ya tsa kgwebo. Go botlhokwa go itse gore lekalana la Statistics Botswana le ntsha dipalo tse di tlhokegang mo go direng ditsetana tse di godisang itsholelo. The empirical foundation upon which policies are crafted, investments are made, and progress is measured. The significance of quality business-related and intellectual property statistics cannot be emphasized enough. Botlhokwa jwa dipalo tsa bagwebi ke jo bo go godimo ka gore di thusa mo go thameng ditsetana tse di godisang itsholelo le go sekaseka tsa bogwebi. National entrepreneurial spirit, identify emerging trends, and assess the impact of policies and interventions. Go thusa lefatshe leno go atega mo maikemisetsong a lone a go fetogela kwa itsholelong e ikegileng ka dikitso, lekalana la SIPA le tshwanetse la supa bagwebi ba lefatshe leno ba ba mo mehameng e harologanyeng ya itsholelo. Distinguished guests, it will be recalled that the national discourse is on the transformation of our economy from high dependence on minerals, especially diamonds, to a knowledge-based economy. Re gakologelwa gore lefatshe leno le na le maitamo a go fetogela kwa itsholelong e ikagileng ka dikitso jaaka fa tebelopele ya 2036 e bolela. Ka jalo dikitso tse re na leng tsone mo go tsa kgwebo di ka thusa fela thata. We aspire to use our knowledge assets to transform Botswana into a high-income, export-led economy which is underpinned by a high productivity, diversified, inclusive, and sustainable growth. SIPA, with its mandate to protect IP, needs now to contribute by providing evidence of the level of knowledge creation, commercialization, and uptake by Botswana. Makalana a mabedi a tla tswelela ka go bereka mmogo go tlhomamisa gore tsotlhe tse di tlhokegang mo mererong ya tsa kgwebo di a dirwa go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Tere Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Lephata la thuto le tlhabololo dikitso le tshwentswe ke botlhokatsebe jwa baithuti kwa dikolong ke ka moo sekolo se segolwane sa rutwang kwa motseng wa Tonota se biditseng phuthego ya malatsi 5 go aga boitshwaro jwa baithuti. Fa semodisa semmuso phuthego eo mogokgo wa sekolo seo Re Shepherd Majoka a re sekolo seo se na le dikgwetlho di tshwana kgokgontsho ya maikutlo mo baneng go nowa ga bojalwa le tiriso ya ditagi mo go amang baithuti. Abigail Madorobo ka dintlha. Thutuntsho e ya malatsi a 5 e phutile baithuti mo lefelong le le lengwe go rutiwa ka ditsela tsa go fetola maitsholo a bone go nna a amogelesegang mo setšhabeng. Se e le go ba ema nokeng le go ba rutwetsa gore ba dirise ditalente tsa bone ba sa kgorelediwe ke sepe go tswa malapeng, sekolong le mo motseng. Re Majoka a re e le bogogi jwa sekolo ba itamile go sireletsa bana ka e le bone baeteledipele ba kamoso. We are all aware that re itse gore dikolo di lebanwe ke dikgwetlho tse di tswang mo metseng. Re le sekolo ga re kitla re ikgatolosa dikgwetlho tseo. Ka jalo re lekile go taka mananeo a tshwana bokopano jo go thusa go aga maitsholo a baithuti. as a school, we cannot in any way or the other avoid such challenges because we are part of the society. Therefore,
we found it very fit that maybe we should try other strategies that can engage the learners in a non-formal curriculum so that maybe they are given support and motivated so that at the end of it all, their behavior could change. Baithuti ba kgwethile go fetola ka fa ntseng ba dira dilo ka teng. Bana leboga mogokgo a lona gore a ba kgonne go lebiletsa borre ba masole le bomme ba masole gore ba te ba le neele tsela le go le neela gore le tshwantse gore le tshele ka tsela e ntseng jang. Yaanong tsang thuto ka thwagalo tsayang tiro e ka thwagalo e nonogeleng ka moso rotlhe re le 830 e be re le dialogane tse le hatse la Botswana le ka tsogang le ipela ka tsona. Baithuti ba lebogetse thutontsho e. Re ithuta go le gontsi ra anya go le gontsi mo le gore go ka tsoga go re thusitse mo matshelong a rona after re hetsa sekolo le ha re ntse re tsweletse le botshelo ka re go mo ba reletse dikgwetho ke sone se ba le ka gore supentsha tsela mo dikgwethong tse ba ithutileng mo go tsone. It will help to change our behavior and make us. Bata re thusa mo go fetolong maitsholo a rona gore re nne batho ba ba nang le boikarabelo ka re le baeteledipele ba ka moso ke ka moo re tshwanetseng go dumela mo go se re se dirang. Mo ngwageng o fetileng maduo a ne a tokafetse go nna 44.1%. Re majo ka go gwethile baithuti go tlhoafalla go tokafatsa maduo a bone mo sekolong. Abigail Madorobo, BTV News, Tonota. Karolo ya tshekistela ya no Tumampatane ena go rwalesetsa metshameko. Motso madumetle ka go leboge honorable Nteng Kalakachane metsone tsa metshameko tsare mokatisi wa motshameko wa badminton kwa sekolong se segolwane sa Tsodile kwa Maung Karabo Mosweu a re maikelo a bone ke go ruta bana motshameko o ba sale ba potlana gore ba golole mo go one selo sa reng se tla ba dira gore nne batshameki ba popota ba batla emela lefatshe leno ka dikgaisanong tsa mafatshe fatshe fa bua kwa ikatisong ya Biki e neng e tshegeditswe ke baitseanape wa motshameko o go tswa kwa Japan Kita Kufunda kwa Maung Mosweu o tlhalositse fa romile bakatisi lefatshe leno ka bophara go ruta bana motshameko o ba sale ba botlana ka dingwaga go ruta bana motshameko o ba sale ba botlana gore ba nne le matsipa a hapegileng mo motshamekong o Marata Kaisara wa bega. Mokatisi Mosweu o boletse gore ba bone go tshwanela go thathelela bana ba le barataro ba ba thopilweng go emela kgaolo ya Nhabe go tswa mo metshamekong e neng e tshwaretswe kwa Gaborone ka kgwedi ya Moranang monongwaga. Mosweu o boletse fa ba batla go ruta bana bao motshameko o gore ba kgone go emela kgaolo ya Nhabe ka manonthotho mo metshamekong e ta tshegetswang ka Sedimonthole monongwaga. DBA e batla gone gore re tere fast track these players so that we can, in the future, send them to international tournaments. We are actually earmarking the South Africa International, Julia International, that will be in December. So we are working on fast-tracking this kids so that maybe we can representation. To ruta di skills tse dišwa ya ka go dira backswing e sharp le clear na no o nthutile gore movement ya me go bankanye ke tswa ko morago le smes sa me re tsogole tsa mele go dimo ano ka improve ka bona re ke ta sente ke ba tore next tournament go tsa medal o mongwe me se silver le gold. I play badminton for 5 years. I once went to Ke tshamekile badminton dingwaga tse 5. Mokatisi Keita go tswa Japan o re rutile go beletsa dibolo kwa godimo, kwa pele le kwa morago le go tshameka sente mo lebaleng. Ke ipaakanyeditse metshameko ya South Africa le kampa ya ithutuntsho e tlang.
and the training camp. Bana ba supile fa ba itumeletse dithuto tse ebile ba ithutile go le gontsi go akaretsa go tshamekela kwa pele kwa morago go tabogela bolo le go nosa dinnom mo godimo ga mo ba supile fa ba ta emela kgaolo ya Nhabe sente mo metshamekong e tang. Marita Kaisara, BTV Sports, Maung. Go ntse le tlhokwe wa setlhopha sa Team Swift ke ene mofenyi wa lebelo la dibaesekele la 120 kilometers mo letlhakoreng la banna mo mabelong a babereki cycling challenge. Fanonofo Maswabi wa Joining Cycling Club a fentse letlhakoreng la bomme la 90 kilometers elite. Letlhokwe o feditse mo nakong ya diura tse pedi metsotso e 54 fa Maswabi ene a feditse mo diureng tse pedi metsotso e 45. Lebelo leo le ne le tshwaretswe kwa Molepolole. A rutla Jessica Pilani ka pego. Lebelo leo la 120 kilometers elite la dibaesekele le simolotse fa Puma Filling Station mo Molepolole, mme le thoko a le simolola ka go tlhatlosa mosepela itlhomile kwa pele fa morago ga gagwe ga latela thata molale. Lebelo le ne le siame ka gone go na le phefo ka kgona go fetsa. Ke leboga ba setlhopha sa me ka gore ntle le bone neng ka se kgone. And then go na le 128 tang. Well done. Mo lebelo la bomme la 90 kilometers elite, Nonofo Maswabi wa Joining Cycling Club a ikgapela maemo a ntlha morago go fetsa mo nakong ya 2 hours 45 minutes fa mo letlhakore la basimane la 60 kilometers o ntlametse Maswabi wa Tsela Riders a fentse morago go le fetsa mo nakong ya 1 hour 37 minutes. Today's route was not that tough. Guys, let's bring our race tags. Let's get our medals. Was challenged there and there because I was alone. I had no one to help. Ke ne ke le nosi bontsi jwa nako mo lebelong ka jalo ka bereka ka thata gore ke fenye ke dire nako e botoka. I pushed to make it the best time. Maikelelo a dikgaisano tse ne le lantla di tshwarwa ke go rotloetsa itshidilo mmele ka tiriso ya dibaesekele. In wellness we thought of cycling. Then the advice that we got is that we've got a couple of clubs in Botswana. Re ne ra akanya ka tsa boitekanelo mme ra tlhopha motshameko wa dibaesekele ka e le nngwe e teng mo Botswana. Re ne ra feleletsa re dirisana le Tsela Riders mme ebile re tla nna le botsalano ba dingwaga tse 3. I'm happy to announce that this will be a 3-year relationship. Nna thuto gape le mo baneng le bagolo gore baesekele e ka nna sengwe sa didirisiwa mo mesepeleng le mo go gone go itshidila kana go ikatisa, mme ke sone se se nkgwethang gore ke leboge barulaganyi gore ba bo ba disitse kgaisano e kwano. Kgaisano ya babereki cycle challenge e ne kgaogantse ka dikarolo di le mmalwa di akaretsa 120 kilometers, 90 kilometers, 60 kilometers, 30 kilometers le tse dingwe, mme le ne le ngokile bapagami ba dibaesekele ba feta 100. Kgaisano ya bobedi e tla tswelela mo ngwageng o tlang. Jessica Pilani, BTV Sport, Molepolole. Re garela ka tsa kgwele ya dinao mo maduong a kgaisano e tsweletseng ya UEFA European Championships. Setlhopha sa France fentse sa Austria ka no e le nngwe go lefela mo motshamekong wa bone wa ntlha wa Group D. Mo motshamekong ya Group E, setlhopha sa Slovakia se notile sa Belgium ka no e le nngwe go lefela fa setlhopha sa Romania sone se fapile sa Ukraine ka no tse 3 go lefela. Motshameko eo ya kgaisano eo ya tswelela gompieno ya ka setlhopha sa Group E tota ka Group F fa tlabo go lebagane setlhopha sa Turkey ga mmogo le sa Georgia. Portugal se tla lebagana le sa Czech Republic primaning eno ka nako ya bofera bobedi. Ka gore jalo re di ba khutlo gone fa kgaitsedi ya ka gone re banteng ga jana
le ka nako tsotlhe ikanye rona Headline inflation was 3.1% in April 2024 and is projected to remain within the 3 to 6% objective range into the medium term. The risks to this inflation trajectory were assessed to be balanced. The MPC observes that inflation could be higher than projected if international commodity prices increase beyond current forecasts. Supply and logistical constraints persist, and geo-economic fragmentation escalates. Further, inflation may be heightened by possible upward adjustment in prices controlled by government, what we say is administered prices, that have not been factored in the current projection, and an increase in domestic food prices due to prevailing El Nino phenomenon which induces drought conditions in southern Africa. However, these upside risks are offset by the possibility of weaker domestic and global economic activity, as well as any decrease in international commodity prices. I would like to touch on economic performance. As reported in April, real GDP grew by 2.7% rather in 2023 compared to 5.5% in the prior year in 2022. The slowdown was attributable to subdued performance across most sectors of the economy, including the mining sector. Meanwhile, economic activity remained restrained in the first half of 2024 due to unfavorable global economic conditions and geopolitical events, as well as domestic structural constraints. According to the April 2024 World Economic Outlook, global output growth is focused at 3.2% for both 2024 and 2025, the same as in 2023. For Botswana, the Ministry of Finance projects growth to accelerate to 4.2% and 5.4% in 2024 and 2025 respectively. The MPC continues to note the potential growth enhancing economic transformation, reforms that are taking place, and supportive macroeconomic policies which are underpinned by the mindset change, winds of change. These include the stimulus budget announced on the 5th of February, as we are aware, by the Honorable Minister of Finance, supportive monetary and fiscal policies, improvement to water and electricity supply, implementation of the economic reform initiatives, and the transitional national development plan as it comes to an end, the implementation of infrastructure projects, and also other initiatives that were announced in the 2024 budget speech, and the various new and amended legislation. So in a nutshell, that is the economic performance of this national economy. Coming to the decision of the Monetary Policy Committee, dear colleagues, as previously observed, the economy is expected to operate below full capacity in the short term and therefore not generate any demand-driven inflationary pressures. Furthermore, inflation is forecast to remain low but within the objective range in the medium term, averaging 3.6% in 2024 and 4.5% in 2025. Projections that we make as we speak now. Similarly, businesses also expect inflation
to be within the medium-term objective range. Thus, inflation expectations are aligned to the inflation objective. In other words, they are well anchored. Therefore, the current state of the economy and the outlook of both domestic and external economic activity provide scope to ease monetary policy. Therefore, repeat, the current state of the economy and the outlook for both domestic and external economic activity provide scope for easing monetary policy. Accordingly, the MPC has decided to decrease the monetary policy rate by a further 25 basis points to 2.15% today. Of course, consequently, as is usually the case, there are changes to the linked indices to the MOPRA. First, the 7-day Bank of Botswana certificates, auctions, repos, and reverse repos will be conducted at the policy rate of 2.15%. Secondly, the standing deposit facility rate will be reduced to 1.15%, which is 100 basis points below the policy rate. And lastly, the standing credit facility rate will reduce to 3.15%, 100 basis points above the monetary policy rate. We're here to celebrate a special cohort, learnership cohort, which is the 7th learnership cohort for DBS or DBGS's Academy. First and foremost, I think very, very importantly, the graduates